Yewra Otumfour otekoko so nana. Wachire yen se eye doable. Wachire yen se aban no wabo nti na ontimi enya ne so ye. Na da bia me wasem akwa meka se ahemfu ni nyina bet se Yewra Otumfour anka Galamsey bi si wo Canada. Because ansa na obi beba wukuro mu no sabi obehu ohenansa. Na Yewra Otumfour we to baako yi baako na ase. Wo hina 92 o Galamsey. Ni tu nyina pa wo Galamsey o pesika kwa die o aware kekeno ko pe girls. Wo papa pani o gina ho na wo Galamsey wo se black man ye chimu ye den ye jimi ye ni adwen because na Galamsey a wonim se esai asase wo se mama nkofo so omkotu Galamsey enne se ne ye na mo hwere he Boko Haram start in Nigeria oil boys need to mean yes can almost to two Ghana we are doomed. Yes ade na politicians search na mu jimi sana mo de ye nkwase asem no mate crisis say omo ye equalization MPP buy say no me ye MP o kire no me fire brutal. Xposed GH patch or one subscribe now obinsu enya bi maye Galamsey aye national threats Galamsey me patch unim the word Galamsey eye sabe ye tutu from ye pego da ye yusu kwan bone so na Yewra Otumfour otekoko so nana wachire yen se eye doable. Wachire se aban no wabo nti na ontimi enya ne so ye no. Na da bia me wasem akwa meka se ahemfu ni nyina bet se Yewra Otumfour anka Galamsey bi si wo Canada. Because ansa na obi beba wukuro mu no sabi obehu ohenansa. Na Yewra Otumfour we to baako yi baako na ase. Wo hina 92 o Galamsey. Ni tu nyina pa wo Galamsey o pesika kwa die o aware kekeno ko pe girls ya go video ni ba e be fire omo enye nna ne ye be ka kire mi o si ne ene be ka kire no enye nna mi hunu ya kire o si hunu ya kire Samo ya che. So who ya che papa. E ba chronicle mo be emre bi. O se ba chronicle mo pesim emre bi. Na me ka se ye nko hwe de esi won fabre. O se na ye che o na da mo che su da ye. Ye nko hwe de esi won fabre kan che no. National Investigation Bureau for nam ka se nko ye fabre. O se me bi na fo o ye se ko hwe de fabre kan che no. Reporter de bra me sha ha. Si reporter de bra no ha. Udi wo ma tia me ni di wo. Ade wo munyina mudi wo. O so ba ye mudi wo ma jame di wo mu be fo ni mudi wo. Munyina mudi wo. Mudi wo. Anya nne ni e be ka chi. O se nye ni e be ka chi no. E ba ya che me sa ke e ba bu se be me sa se nine. Se ba ya che. Yo be bu su be nine mu ni bu se se mu ni. Ni e be ka chi no. Enti me ma mo tsan wa mo gobo kro no. Se e wu ti wo de kro ja se mo be kro su be e ma no wa gobo kro no. Tede me uza atiame he. One uza atiame he. One jase he. One jase he. Akonya no mpe be me bi e friend o se kodu. O se kodu no mpe o be e friend o se kodu. Ana nka omo ye person one near this man. O se no na ka mo ye fa kwan ya se mo be de ko nyama no. Na so de mo mo ye sa na me hu se. Ni pa bi so abesre. Yo. Ni pa no mo ye be se. So no the people job esre obi di Kofi Asante ofri kromo so obi di Kofi Asante abetoche kwampoku no ene kwabra pon wono jase hen wo faase no ezo wo se won pe no wono ana busia po ka chen so wo ye boni aye cheso ope ose kojo so wo busia po so be ka cho da so ye boni aye no person will be na kroma munim sameti o minim ni nyina o se mu ko so ko to ne o ti o bi ko su dina minim dia ko su nyina so bi ko su na ana me bobo ni amabo fo ni nyina ache o so ya bobo ni amabo na ko dia ache mu na yo mo baba kwa ansa na afa ko nwan mesi
or some of them and son of the watch. This in Wanya Abukodu Antimo. Na media may catch him, sir. More for Mozambique because maybe a Timon in Egg. What's the said? And no over tomorrow. That this is not one that I am going to Antimo. No, two men, not for Mamma. Come on for the somebody before. No, Yama. Oh, Ukopia. Onoma di Ukopia, and you were so to. Okofano man, you call Bianto. A couple to go there and to Abbas. Every one. Umagina, what Onoma Yanto. Obi Cano, a man says a person can't do, yet tiny part. Sabasea, Mumia Butre. Answer no weapon, Nanam took for the people tracks of the Chiabi. Nanum be. Yellow Conaso, a dapa is a coconaso. I am a ban, and our papa, Wapenata Union, or Bidin. Wasn't in every man in Quade, Unco, Nacunario, not an hour in Sana or Anacoda. That then found no Tina no Nacunario. Now one feels only. Now one another year that's all. Una anamada yeso edo makua abushaka kakai una ye yudu waba wasi sana ma hyehyɛ wo se na wo sere saa na wo se uja na wo sere na nkasika kokko de hyɛ nsin wo dodo ɔtɛn o ban ka ba ne ka to yu se no to tɛn na yɛ mso asa na so hyɛ wo se o ba tina wa tina ha uni anu ma do ba ye fe ku fo se ya to so ne wakasa ya mwa sabe obetima ko promo Yamoa, Nadia Susan, my friend, on your wow. Nina, your flower, after the soup once more. Now go on more than I'm going to know. Once and another comes, what did I say Sunday? What else you know? That made me from Mijoa. We are Buffo. We are Nipa, we are Bro. Ubra, and say, and foul when you are going to the other son. Oko, cry and found. So, okay, when I'm a war, Timaya Santinia. One and I'm so more. Count Prince of Guyana and Mocoyano. Now, so do I order that. Oh, mammy, the way you know, Jen. Oh, mammy, yea, Munfia, maybe I may go for you to see. Shadow, I mean, if you are to see, or by a partner. Come on, what? Just I won't call why you put in when you be. The organ women are upon the doing Sasano di Brena, what a amount. School now also in school when I was in. One a amount. Timba no ma wo ye nyina ni gold up nyina ho na hwe mo se se wo kra wo ni ho a wo de so ni ho dada tien kasa wo abodo mi ni wo pani wo jina wo yi wo na be wo chi na Galamsey ni na wasa hwe na wa ji sika ne de abrawo na wo hine ni apre a one pray e wo no wo de wo ti abonten na ye ko fam fro wo na di e pa abonten ade di kofi no wo de abonten de aba na no ya eni bo so yi no me no hia e o kai say poti eduakon kodi ekuru o ba no hu se lo si ba no wa sa me ka cho me jina won chen na ka cho say abodom uni bro no unti ase abodom ye ne o ba ye pa ka won pro fo on se no bia no ro ni panu na ntimi ni won samre nya no to wa de so dara na ni so ha adwene be jina asa wo impa na wo ka dwene a sabe ka ma me jina me nga ye won se e wura da ye se wa to wa de so ate you are about Nana free more about an answer to men in the bay. Nanum count, Mama. You are Sabu, Kana, Nina, Filo, and Fiancian, son, Uncle, Promoda. Kadabi, you are down my promo for God, you know, the coffee, so Sabodomin high. Nina, I don't pass, Omunio Bian Fan so my the canning videos are the hour wetted. And then I am Nana no be near the Akon. Yeah, near the cock in Sordium from over wetted. Nina sorted. And I would only say, say. Check more God, you know, not again. And I said, drop won't be friend, Madama. There was an hour dominant. As who come for why I say, was in the come for say Jimmy for one. Oh, me, I make at all. Me, with the accordance, and then the Panagus said, now so go for the Jimmy for the outside, you only had Jimmy for him. She said, Promo, you know, Jimmy for the only Jimmy for him. She said, oh, go with the Awuya and I can't only a Jimmy for, and then I Jimmy for him. I said, Coco, and I said, what? If you're so young, Uncle Ponda, Marco,
mfi apem ɛyɛ da baako ɛyɛ mfi apem ɛsan nti wo hwɛ mfi nso a make him perfect 7 years no twakunkunko perfection nyame bɔ adeɛ no ɛda ɛtɔ so nso no ne bɔ a wa ho me on san ne nyame ho me okunko ho me Eva, me see, and now on the own to Abodomi na otu no wache otu no fo amfa enkonya no ene samanfo ni fie abusua nyina hu se onye nipa obitima da abusua na no na o man konya agidi na aka abusua na bom na o ma asundua ba fie ye nyina ye hwefie ye dwe nipa ba bia di nkonya begu wa anye de otu no fo nso wa amfa o ko okra no wa nhiawo ye wi o sa jira wani wa se man kwa no betima kata woni na wo on le betima jina Santini ne kodo mani. Oh, also tina na ta se pa. Ta do mo me ka bo sa pa. Endo wada ma ono atu no dada. Ye ntano ne mo ma na ma ta se se. Bosumi nsia ene wa sante amani Otumfour hyehyɛ. So wani bia se watu kwan wo ya de o ni se bosumi nsia wo ko ofie ko hwe ko ya dem 6 months. Se ya de ba e wo ho. Sapam to ana wu ba wo na sa wote wotiti na bosumi nsia ma wo mienu na ba ya afa na mfie maako nson otu wo ade so ache ye ro ba tena ha no na wote a wo sresre da bia no na wo ye abodomi na wo ye menhia ane ye ro ba ma menhia na ko di abodomi na wo be di menhia ne ha wo tena ba so wote a wote mi bokro aha na wote di ne ye ro abonte ndo no na ne ye ka wona nan wo panifo nyina bokɔdu asɛmi ta hota da fritete ya ka na ne wa ma bibia ye wode wa dwene ye wo sɛ wo ka ama no na sɛ wo nuanu mi nka wa ye wo mama na wo nuanu mi na so mo nsom ni isandene ono ne nko ya ye so na yetua ne pa mo ya ne nkɔfa akonya nti wo ma ne trazo na bro nko wa ya dwene so obetram ni wura bo chia ente wo no na mi ya na me kan ha o amane de so no o pa se amane ni ko anso na amane ni nan na de so no na na ko na amane no egu apampa ni so enti na amane be ko amane pa o ne de so no na na ko de ru ada ma na so fa ne kan no mo ntra yo so ko yaba wa hunyansami o se masase so de me Galamsey ensi so do ma hin pata wati ni okana na wenya masaw weya bema na okasa no o se na sase so se wo beye Galamsey ene na nkonti ase do ma hin se Otumfour ni asase wo ba bia na sase na stand o no otimi yi obi na ase babwa wo do ma pa kwa yi brekum na ase babwa na he so betimi a kwa try na he Galamsey se ne ye kan your water bodies are choked. Levels are yede acceptable no. Say when you say your water bodies as high as 500%. Apao. Enti yenye nsuo wo minim. Ebia yenhu the gravity of the problem. And now ye can say ye ration nsuo our most part of Ghana. Accra, me baby amete nsuo be na 2 months time. Aye. Cape Coast Guard, I say every 3 months we are knowing so back. That is how bad the thing is. Now me 1 year abiding here to be frank with you, because many years we forward remember order to the military says shoot to kill. Yes, you who soldier Galamsey site they should shoot you. Yes. Now in penifo no mo abemu no they should expose them. Ye Otumfour ade awa ne se obi asebe ne hu bon wo Galamsey mu no oyi na pie papa obehwe wo ye ne body ba wo yi na pie Otumfour ade ba ko a me pe wo no pa ne se onye favoritism se wo jimi obeka to so wo jimi o me se west wo papa pani o jira ho na wo ye Galamsey wo se black man ye chimu ye den ye jimi ye ni adwen because na Galamsey a wonim se esai asase wo se mama nkofo so omkotu Galamsey enne se ne ye na mo hwere he Boko Haram
starting in Nigeria oil boys need to mean yes can almost toy two Ghana we are doomed. Yes. Adena politicians church na mu Jimmy sana mo de yen kwase asem no. Mati crisis say omo ye equalization. MPP buy say no me ye MP o kire no me fire brutal. Ye no pempe so bia o ye Ghana ni a e say Galamsey hu hia o. E say Otumika che o yonko say Galamsey should be a thing of the past. When ye NDC, when ye MPP, when ye Ghana ni. Because baby ekono ye nya ahemfo bi te se Otumfour no afa ne na esifama Ghana bebo enti me charge ahemfo ni nyina omwo Ghana ni nyina se omo nya ne Otumfour ani bi sabe mu na mo ye custodians of what the land obi ba no di we ba be so ase yampere eno lithium western region ahemfo ne se yampere mamuntu ye nya isi ho Yara Xposed asem politicians wa be ka che say omo ntu ni ntama o mesa tunu na value na kofam omo bu ya dwen say ya dwen kitikiti o. You know what? Lithium afen na ya realizing the world. Say car na ye no obi akọ electric car eno ne de ye sa omo we no electric batteries. The price is going to go up higher. But because ya tomo obi aye penny sika di aye meminya ho faso nti no uja how catch them say the value will go down. Ghanaians, you are wide awake. Ye ma ye nimye ni adwe mu mie. Ye jaisi ho a ye nchiri ma o ma benya better value. Ebi ebedu ho na ye timitu. Ebi ebedu ho na chada wotimitu gold no e ma ye nya so faso. Ghanaian kono enye. The last one is this. The youth of today, ya quick money, ya pescantem, ya mpejuma. Although government na fairly, but then you can also do your own bit of business. Eti Galamsey for no, ya twi on my dream first because the way mo ye no, ebedu time no Ghana ebebo. And next 5 years, and be important you. Ye important you grasa de ete. Never important you. Price no mean to. Oso ntiminto enti woni abi ya Galamsey a yine so ntoma sanya yewro Otumfour aye no na Otumfour de nyame be koso ehira no because adwenya nyame de amano no sabe me dwe ho am say this is true King Solomon nyame asambody me baba na wo so a wo hwe me se woni bibi kan kasa on Galamsey has to stop enjaya ye eni echirmanya ebewu Otumfour onkwaso Ghana onkwaso I Xposed GHFM Bruce Pacho o subscribe ya subscribe ya the tumpe na nsaka manuel si bye bye.